Meni je dosadno, nama ništa gledat kad smo gotovi s ovim filmom. Tebi je uvijek dosadno. A ko da ne, tebi nije. Cure, prestanite se svađati. Tu nema ništa zanimljivo za gledat, ali imam ideju. Možemo dati Flekici daljinski pa da ona odluči što ćemo gledat. Flekica nije stotna mačka. Nema veze. Evo ti Flekica. Ne, Flekica! Da nas je mačka zaglavila u TV-u. Kako je smiješno. O ne, medvjed. Medvjed gladan. Ajme, gdje smo? Nemam pojma. Šta je sad? Mislim da smo mi u raketi. Ja ne vidim nikakve vanzemaljce. Ja samo gledam da li je ovo mjesec ili sunce. Cure, ali mi se ne znamo koristiti s ovim. O ne, sve je crno. Oprostite, možete nam pomoći? Megi, je li ovo zadnji program na tom tvom televiziju? Sara, ja ne brojim programe. Ko zna koliko ih još ima? Ovi kuhari su baš ljuti. Žele nas sa tavom po glavi. Više nikad neću gledati ovaj televizor u kuću. Ja više nikad neću gledati televizor. A ja sam traumatizirana. Flekica, van.